Alah maan tulang ulon sakit bolon badan disiksa badonya Allah lon pusadu untung jadeh makelon ampun desya paduna urang cik di kampung gemod rangkong tanpa sodung bila anak mati bucita gulung laki barang pun beasal syurga. Alah maan tulang ulon sakit bolon badan disiksa badonya Allah lon pusadu untung jadeh makelon ampun desya paduna urang cik di kampung gemod rangkong tanpa sodung bila anak mati bucita gulung laki barang pun beasal syurga. Alah